Iyang okay panipon malanwaw no rakso kon Pohnpei waw no kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kanyay ko waw choro rong sapal machail kopna koryang kopna speaker and legislature song ko pong lapalabakan nan panyantia mongot sa government o John Pohnpei himself Pechawan luka kuburan karos hong nan sapal machail rongan Rahnwet. Ngay sa Nicolas Meban Pechawan kanale kukurakan, autapen sa panmachay rongan Rahnwet. O iya cara lapen sa panmachay rongkan kayo, kaulan puko, koryaw, meeting and valiant risk communication and task force and Wayne Pohnpei, kasuluye sa panmachay update and kapinsalit sa mga coronavirus na COVID-19 o kabayo sa panmachay weather report. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei, ni April yay saktayo wan baryo kitriya isak kasaraw yan kaulan puko. Pechawan uyawin the conference room laut na nopsen kopna, me pechapay lapalap kolonya Wayne Pohnpei. Kasaraw yan kaulan puko watch pechawan uyawang right count, Office Silo and Wayne Pohnpei, may Office and Pohnpei State Finance, Miss Christina Elney, Office and Pohnpei Transportation and Infrastructure, the TNI, Isanan Kanan Wayne Matananim, Chana Tog of Kampa, the Department of Land and Natural Resources and Pohnpei State, was Isakos Peter and Lon. Non-program and kasarangyan kaulan forward sa panmachel Korean Kopnan Pohnpei, Korean Kopna Permen, may pachawan walyan to Kopna Ulfer, o pachawan uyara chungal sakatan kosam niya, pachawan kosamo irail kapnet pukach, o karos mayang chuweta kasarawi wach, when yang katete, tato kasampal wach, yay tato kan kaulan puko. Nan kasarawa chapel taula o ya chungan kapnung hang legislature kay sa Wayne Pohnpei pwede ko chuch mesansan hang intita bukach. Karyawan sa panmachay rongan Rahnwet ni April ya isak isuwan parya katriya isak laki walap murang sawas nan post-pan meeting and risk communication and may pachapan task force and coronavirus the COVID-19 and Pohnpei State Government, Pechawan, Chupanon and Conference Room and Campang School and Pohnpei, o Pechawan Chok, we have tatongkan mepanyan riskom, Pechawan Yata. Kuyang kakyang kalilek way pakanan Pohnpei rokan mepit kapal and kapinsalet te so mga coronavirus, the COVID-19 Rahnwet, Wayne Sampa Kwachin te Pechawan Susupay. Irakan may ang pachanan chupa na tamiching and April yay sa kasurya katriya isak yay outreach program may pachawan chapta nan Wayne Pohnpei may panyan public health and Pohnpei o palian Red Cross pachawan chapyata. Program watch yay outreach kan pachawan parak ewew chan pasakan te yumkan and Pohnpei o pachawan uyaka school kan may pangkak niyang sawasa tara aman-aman aramas sangkapan dan kapinsalit te soma coronavirus te COVID-19. Eura yay politim porteo me pachawan kokautar luman sa palmachay lobsen kopna pa yung kanyang kalaleko way pakon nampa naramasakan me pachawan yang eraleti kapan dan kapinsalit te soma coronavirus te COVID-19 na newe kan and sampa melen when United States, when China o kan makarani sa panmachay Wayne Pohnpei. Report kan me palian riskom pachawan chok nan chupanawat yay irakay me paluwach pachawan uyata o pachawan lawer nan kamdian task force and coronavirus the COVID-19 and Wayne Pohnpei. Kasuluan sa panmachay rongan Rahnwet yay update temen kapasakap ang kapinsalit sa mga coronavirus the COVID-19. O yech sa palmachay men kapasakap me pachawan analtier ni April yay sa kwalo riyakat riyay sa.
Irailakan me pachuan yang erale tika panen kapinsalet te somawat nan wain sampa pon. Wan chocho na ramas, ye ya ramas. Silirar, rialok, tuwa ket, pakulima, riaman. Me pachuan kapinsalet ala, iraila ramas, rialok, nen, silibuke, isiakan paman. O me pachuan maulan, iraila ramas, walnen, isiket, walibuke, hek paman. Nan wain China, iraila ramasakan me pachuan yang aleti ka panen kapinsalet te somawat, iraila ramas, walnen siliket, tuwabuke, hek yaman. Me pachuan kapinsalet alar te melar iraila ramas pakit, wanabuk siliakan wanaman, o me pachuan maular, iraila ramas, isinen waliket silibuke wanaman. Nan wain United States to wain Amerika, iraila ramas me pachuan yang aleti ka panen kapinsalet te somawat, iraila ramas, tuwalok, walnen siliket, walibuke pak walman, aramas, limaket, isibuke siliakan liman me pachuan kapinsalet ala, o me pachuan maular, iraila ramas, lok nen, pakut wak nyaman. Nan way naway, iraila ramas me pachuan yang aleti ka panen kapinsalet wat, iraila ramas wanabuke isiman, me wanaman me pachuan kapinsalet alar, o me pachuan maular, iraila ramas pakut wak siliman. Wain kwan, iraila ramas sabuke, pak riaman me pachuan yang aleti kapinsalet wat, o me liman me pachuan kapinsalet alar, o me buker yak waliman me pachuan maula. Wain seipan, iraila ramas paman me pachuan yang atar, aleti ka panen kapinsalet wat, me riaman me pachuan kapinsalet alar, o me kaman me pachuan maula. En pil pachuan sansalang way pakanan Pohnpei, me lele Rahnwet, second ka panen kapinsalet te somawat nan wain Pohnpei, pil yang aki way na pesan. O kayong saglan sa panmachay rongan Rahnwet pan pikiran masalang hen wain Pohnpei. Kaparpan lapake hiloklaut o ang maamiyaya rang wain Pohnpei. Pingipungan nan wawa o tapakan kachawlaw luman Pohnpei karatar miyayar kaparpan lapake hiloklaw o chumanyang kailan hang wain Pohnpei. Met me karatar epan miya kachaw masil o ang nanakoy ansaw. Karasan cha kanayang o kaparke changan waran na insap, akan na insaw mo kachaw pan kin masil o chumanyang pan kailan. Karos makawkawsan luman pila tepila chingkan en pil kaparke lapake luway o ang kainsaw. Chumanyang kailan pan karayang ilok en maslukan paina pan laut at melen wasakan me salang palimasa. Karasan pil kaparke ilok laut o at o yaramen mamaisla maslukan paina teni tagayakan me mi maslukan paina hen Pohnpei. Men kapasa kap pan purang yawi memya nanapa o mga ichik kan kakalalti ni Iran masalang en wain Pohnpei the weather station en wain Pohnpei. Main ko yay machakan hautapan sa panmachay rongan Rahnwet kalanganan kupuran karas o kasalilya.